mene neti action man obo ejuma na se John enne BECE shase nkola ni na no we wish them success but also obi a wo tie nso a wo control enne no on function it say this time no mpenimfo ani abre wa obekwa akọ ye bibia e fa examination malpractice no ho beka unse be 600,000 na you expect to say omo betro I think kwara omo betro 600,000 wow. Nationwide 16 regions ni na Ashanti region kwa 124,000 let's just say you know the highest number of candidates among for shots and rain say John baby na light no on baby off but it means on na are very determined omo teachers. In fact, Saturday, Sunday, we call the various schools, classrooms na. Nkola ni omo teachers, showa omo ye. That's great. Last minute revision. That's great. Ye hwe say na be call rounds kakra. Say bibia betimi akoso kama but say they can advise dey ma students no ne teacher for ni na ni say we shouldn't condone examination malpractice. We say last year the IEC say teachers bear fault ena omo kan ya ebi mu ye yi omo edi ebi mu kra no ye jeli omo ebi mu nso ye fine obi ani ne level enti teacher wo be ma awofo bi adada wa pe kakra ma se wo de be kire nkwala no na ye be chi wa wo career ya mutu a ende enti nkwala ne wo se hwe omo nkran na omutimi etro na omo pass na chese me nuanom teacher for mesremo the woman is saying kwara ni bi ohokra no a wa kire na de awie but obewie school obehia wonchia wo mpo kwara ni bi a obekire o made de obeye mu bi abaye omo discipline na pesa wo discipline omo ntino obewie school obehia wonchia wo enti e besremo mamu mfa mo certificate no enkodi agro enkoto chacha because see so mu a according to director GS director general or see assembly ba say evidence ho ne say ye be prosecute you ye do be den yo ontimi defend you entimi nuanum teacher for mesre mu assemwe mamu nya na afa be ka say John anka bi maye na be a konkum na waye na anka bi teacher for ye be sre mu akwada no me say me kwada bi a me kire o made a wo mu wie school ohun kra wo hu so ye ni teacher nimpo onfa wonye hwe anu nche say me ni akra no bi a time bi da yentem but de o say me ya as teacher ni ma kire na de awie say who expect me say me ba ho na ma be fam pomam ma be fa wuram na ma tworo na me de fa ha hey ye so mu a si ya chiwa o career career and o certificate everything e bi asabi o ye kan o so free akiri say de me free ene ene bi a okwa akwaje na wapiepia akiri say ne o papa kokofo na akwaje na wo ye ho adwuma you see asam na ye kan sa no teacher for ade no e serious o ene memfa wo nkwa memfa wai wa bra bo life ne ka wo nkwa o life no ene say wo kira de me etua oka wo de fa ne say 2 months kra kam bra wo bre ene say ya suspend you eno kra no pending investigation ye bewie say ya reinstate you anase eno kra nya keto krata be trako ayi friend say controller ho say ya reinstate you no na nya asem keto a enkofa ho mponi akase ya hu so nam ha ya chewa ka ho na me nka ko tra ba bi din otro wi a eno ano no fa ne say wa kire na de wa ye adwuma wa ye unyame so adwuma ono anko no nkonko tro tie semwe na no me kan bi kire me nua bi o maza obi ye o isi na say obi ye na so anye bia yo duru ha na be hu ze besie Ibrahim do what omo fo awie ho ene ma me ntwa me ho we mra na so ati say ECG so no omo so omo de transformers aba